Bite vyawe uyu munsi unshake ndaguha amakuru kuko ndabona urya mugore ashaka kumenyera ariko arambwira ati genda tuce X wanje sindigeze ndamutuka genda mubanje amatagisi y'abana banje yo yasize sha uze kunona ndaguha amakuru yose ubwo nari karishima ngo arose umugabo uwo mugabo twatuzi kagiye kwivuza depression yari mu kumwica hano uwo mukobwa ntamenyere we sha ntumenyera ati ngo twarabanye uwo twatanguranye mfite imyaka 16 numushaka kuvyura ikesi yiwe ntabwo yosubira kumubona ariko nikakaminge down muko twumvikane je ntusige mu biganiro byayo sindagomba kuvuga amantuze yiwe ariko ndayazana kuko ndabonye intuze interview yakoze ashaka kumenyera sha ntumenye ntabwo ndi wiwanyu tena ushindwe uregeye kwa jina la Yesu sindi wiwanyu kandi yagiye kunsigama muko itonde shaho twaraharenze je twatanguranye mfite imyaka 16 muko mfite imyaka 16 tubyaranye gatatu umwana wacu wambere afite imyaka 17 wa kabiri w'umuhungu afite imyaka 10 muko wa gatatu akwiza umwaka 11 umwana wa gatatu twatandukanye mfita afite imyaka 6 agomba kwiza imyaka muko calm down iya mbere kurukura ironda hari gutoye ijamo kuko ngiye kubyura ikesi yaho twatangwanye mfita 16 uwo mugabo wawe yohera mu gashosha hano muri Amerika barabika amakesi sha calm down umumubwire iyi interview adose gukwa ntazosige musha ntunzi ntukamenyere ngo ndaramutusha urya turazinanye wowe zindira garuke aragira indero ibyo besha ngo bamaranye umwaka n'inusu wahe muko uwo mwaka wahe mwamaranye umwaka wahe ubwo rero yazara ese ntiyakubwiye ko yari afite umurabere ari we yaragiye kumwica n'uburozi ariko bakobwa muzi guhendwa bakobwa muri Afrika jamene esha muko ndakora akazi barampemba kandi ngendeza abana banje uyu mugabo wawe uko avugana umugabo wawe ntabwo amfasha kurera abana urumva afite amadeni muri leta ariko mbega umukobwa wesha calm down kandi kira ntuzasuye kunsiga muri interview ya uragashindwa ushindwa uregeye tena uregeye kabisa acengo ndaramutuce we nico gituma mwandika mufuta ama message okay uwo mugabo wawe ndamuboroce uzurabeje ko ngirane we ai mukobwa ayo mahera yose mwakoresheje ubukwe ni mama wiwe yarungisha na se wiwe kuko imyaka 3 uwo mugabo iheze ntabwo yakora akazi we guma hamwe mukobwa guma hamwe ma interview ukurabesha ngo batumuranye umwaka n'inusu nta mwaka n'inusu mumaranye ai mbega umukobwa besha we calm down ama interview yawe ntuzosubire kunsiga mu izina never don't add me in ushindwe uregeye kabisa uregeye afite abana batatu ngaha ntabwo ari karabafasha ndiko ndabafasha ariko rikurazanga mfite umugabo mwiza oh my dear pole sana kupatia pole uzatahura ufite umugabo mwiza that's it yeah afite umugabo mwiza amenya ayo mahera yakoze ubukwe ko yavuye ku ifamily ya nyina mama wiwe kuko uwo mugabo batandukana yaraheze imyaka 3 atarakora akazi kwana imyaka irarenga depression yari mu kumwica depression yari mu maze muri bera yamukubitse ubutunzi bwose hango bisanga bazosangira imitungo yafita no mu banki yari -0 no yewe Judy abe ko nabonye ntuza ari gukora interview nana avuga ngo bavanze byose ubwo umugabo wawe nta mitungo afite koko ese bavanze biki umutungo afite ndakubwiye yaje muri Afrika kigisuma